Factory ya majani ya Kinoro nĩ ĩthithĩtie kĩgomano kĩa 43 kĩa o mwaka kĩarĩ mũkarĩrĩgĩti wa bodi ya erekeria nĩwe mũrĩithi kĩrĩmi na atarĩrĩte ũmbani bwao ta arũngamĩri akiuga nĩ bombĩte kũrĩ arĩmi bonus ya majani mbeca iria ciĩthirĩte ikĩongereka ũrĩa mĩaka ĩgwĩte nĩ arongerete na kuga nĩ barũmĩrĩte gũkĩria factory ĩngĩ na kinya kuona majani ja kĩraci kĩa goro mutugikare na kurikia Kithimo shemano jo kuinga mwaka jo arimi na atongeria ba factory ya Kinoro juda ni mushemano jo 43 akiaria mukarigiti wa erekeria ba factory je murithi kirimi na ugite kuma bajukiria wathani factory je ne bametithĩtie bwega buruba kiringithane na wathani bwa ukanyumene akiugandira bajukiria wathani barire kigena kia bonus na chiringi 21 bongira baite 37 na mwanka jojo bararite bonasi na chiringi 45 na mang'otore 10 kira murethi akuga bobombekene nontu wa factory je majani jao ne jamega burujara ya kwendeka thokone akiuga kinyane bonete rekondi ya kwendia majani na ndoro 3.3 kuma factory je anjerirwe wambire shilingi 21 tutonya obisi bonus yetu irachoka raitia shilingi 37 daichi bonus yetu this year turarite na 45 shillings na 10 cent turedia majani at 3.30 dollars ni itagaria ri nene factory yetu jukitie itagaria ria kuona 3.3 dollars nonto ba quality ya Kinoro it is super quality iko mzuri, ndio unaona tukipata dollars kama hizo. Factory ya Kinoro ijawahi uza majani na 3.3 dollars tena in life of Kinoro. Nimbonete 2 weeks ago tuendete majani BP1 at 4 dollars. Majani jana tuendete at 4 dollars na ndetuli ale Rwanderi. It is only the Rwanda yendagia majani at 4 dollars. Na yetu endete majani at 4 dollars neto gwitikia bonus yetu next year ikethwere mbega kabisa kuruki murethi adiugo tweria no thoji ne bone nura majani ja factory yao ja reguru bainge baendia na goli na kinya tongeria va factory mwanya bakenda kuja kuriunga factory ja Kinoro bonora bathiaga majani jao last 2 weeks ago ndero majani yetu nijo standard sample in Kenya brokers na sellers Mombasa bakiringa thimu bakienda kweja kuvisit Kinoro bona inana atukwita majani jathongi uria jaukaraja kaje kiri sukari mtu akunda kaigwa murio tonto the color now is golden yellow na utekinge mukurimendaga majani jaje thejana nguri quality kienda noe mwaka jukethira ona mbesha uthiene taerekeria ba majani kiuria kiraba gucuria mwanka jojo tiga kiukiria kigina kia bonasi murimi weba mutumikirite atia njira cietu tuthondekete njira cietu ithongi akurima itubasavite bwega tontu nitubathondekerete njira ciao ci sasawa wategera ndechi ingi ukethira mukurima mbere aeja kwa namba ena ijani 700 daichi turea mukurima namba ena 200 Kinoro factory nitulugurite buying centers nyingi njeru kutinda director ya uta celebrate this year kurugura new buying centers kuma Kinoro wandine goji west gicigo mbunge kia Southiment nke report rande toshewero weekendi ria kwa rietwa ni mutugi kare.